Adia ma nyema ma fem wa brabo no mu and the reason why me sans ko anwum ye eni anwum e ma manage. Okay. Yet school time and I say entertainment babia no our time do a be passa. Okay. Our time do a enu na menya chance e de twi in ban kakra. Our daytime do a eno na odi twi unya time. Menya chance opportunity. Unya opportunity e de twi e ma no kakra. Because enye sa obabia ni obema ma ben no. Okay. It has me sa na yo mo fa. I have no we free say achacha bi gina mo chen. Okay, yeah, it me hwe ya na me say no. And me nyam class cha bi obi be kire ade de pa no your friend oxygen, say oxygen. Ono oba like oya guy. Okay. It entertainment do a or the call class to class. No say hey, o ma say usa. It yes. It ono be ma enum tu no ebe wre me mu. Ebe ma me because that na ke de e de ye e fanye me mu ba man ko studio ti bi we GXS no. I say no, ma me fa enum no serious. And be call studio. Record quality at once no ke de ma me dina me na so record be enum best 8 within 2 days. 8 within 2 days. It's ama sa talent so be come with I like music na aboa me because I want to bar and and pama I want to call. Yeah, it's and my funny memo because your woman no. Okay. Your woman no yan first say an me. Oh. Your woman ya me say by accident and a buy and I'm better to say wa abrabono. E ba ni say. Okay, at the age of less than 1 year, me free me my mechi and I be born from. Now or the me cross so quality. Ni 2 mano esane and I be finish a ball. Inte e can ko 1 year no. Na manu achi amanu so nsuo. Me nine enye me adaro man like I don't think say bia met man anti abedua. Yeah, but now we be ameti adina reach mu and I'm for Epian because your madam for be only the same age or Russia. And they me back up that Ghana Russia. That's my okay. And they crab na me dream because always make up baby our come story be dream no because what is say ono want me na your woman no near the same way. It is a art now no academy. Na me ko ba the sometimes say I don't want to buy na be kai on one. I said no, then I think I need to push. A day and sometimes a ma re eho. A dear ma me re power my brother the way I met here. And the way I'm for treating me in a society. Say na yanko for a treat you. Yeah. Say na yana who say oti enso so. Yeah, the way I met here no, and you me there. Enye me de kura ba agota me ka say enye me de ne say say me buy kura car no nya problem no. I need to pick a trotro me for sister be try me chain and am me catch all the way oye no a ube doubt it like as on person me be kanu Jesus like it in the shell be say no oba it you do we be I say me stop oye mami penny ana oye younger what say me a you say wa I need to drop and I be drop here and I be far okada. Baby, oh less than 3 minutes na me see fake. It's not just say na oye no ho nti na say si form odi ahometi si form. Yeah. Yeah, say me see na me for okada. It okada so me catch say me ko be na my late na menya problem okwan nti onye no fast so we need to speed up. Na ye fe bedru and sometimes no society no the way we work come here no. Mama enye easy o. Let's forget about say be am on social media sir. Me buge am for there. But me in person no, me come around watch wa e bia we ka say no akwa bi o twan tro. Ye pese woni yen. Yen fa ne say bia, yen fa ne say mu wasika. Utumi didi. Eto aduane bia wo pe. Na ade no de je bia me ka say onyani uda so edi nya enye ya. Say sikeni abeda no onyani. Okay. Masama ya mekano because ehia woda wa brabom. Oh yeah, okay. Yes. Because mama o ska
otumi to bebia na atwans dia oto deep no otumi to di na che se wo chire ma na first na we okay nti yen fa se bia me okay na fa me manyi na me wo se BBC atomi na obi wo me no point ni sa wo me so esre mi a se bia na wo yarefo me de ko me busu mi a je na menya me di we chi ayede yo se be du bebe no mama na me peba na me peba but obebia wo de be na mo bia no at the end of the day no sorry to say me need to be 90 me say ba me so hwe me and 90 2 years me de me kana me de me nsu ede economy because na me peba wow daddy when my sister catch me what they make I say madam e ko 2 years ni unka so 5 funda was in number 1 mo bi be 1 mo bi obi say wow yeah I cried na ubutu no so na sa ba no oni no head and die no na ye ni de but mama hwenye bi wa brabo no mu okay hwe imba ma sorry wo yoba dem mama me kan asem imba asem o imba ma hwenye bi bebe wa gba say so onyi a woman heart is a deep ocean for secret oba betima katanini because of adiope ejanu na gaje sana ka obi ogina kwan obo ajawo on tumi mo obi okofa bola no nkankan nya emba because of 50 cedi 50 cedi 80 na waja no de nada nti eba ne sen yete o ka cheme say obewa mo obi a me okay na ono no de bia me de me be kan bia no onya fi me wa okofa eduro me say wow enti se say no ni oba foforo bi wo ho ana wo ba na wo se wawo no oba kro na na one ne wo yi echi na adwen sesa na ba bia ni ono da bia ono de say e ba san okọ ne baby ya te say wo experience bebri enti ye pacho kasa ejo ono okọ ne baby me twa so e do ba wo foforo ko na me ye ono so ka che say medi me wo be kan ne crap a mia ni oba foforo no so ka che wo se wo de wo ho be kan ko mia ni aso no no mo ne ma ansa no ne wada ana so wo kata na ni mia na ni say de yeah say bia me tantane bi okay enu ene ma pampers no start eba no okay I say me tantane bi ni birthday me birthday na ma host to show and I want my here ayama okay but my girlfriend oni wo the first one five it's Monday me friend me kai say enjoy I say what do you mean I dey my go ben was when you born bia but madam wo fo e de wo sre me say me no bi ko na ti ayaro fo say na me ko na me ni ko na ti I say wow sana o ka che me ko say na onu ko apa ba me wo bia na me de me be ka no o me ani ni me say ade me nya nipa ma say ala chira me say o me ani ni do be kan na emo no say me ko bonu dua bia na me ko aduro bia so a enka na anya bia no be de me wan de aka ne pe okay ti na say oba in the way of exchange I say you asema kwa mka say madam dia me wo be ko aduro so no say me ko se wa bra bo no me de be ye menwom na because me menwom na me ko du won ma maybe menyo obi a owo sika ede nti na ma ohun se wo de ne be ko aduro so akose na bra is it because of na wo do na e wono ho no na emodu na esu wo oh yeah na me yesu moto kitwa de ko aduma okay me tumi o ma me ewu papa so ewu me tumi e come last 20 cedi kura na offer say ko na me de ato aduane ama no akokoma na ma ja moto no we ko to petrol na ma ja moto na si filling station okay na ma na ta ko aduma na ma ade stand na ma be to petrol no that time na aduma be na wo ye na me momo me ton phones nyama like housing momo na phones ntare akonfo anto anhye osoda abra na wo ye momo aduma no da bi akonfo tu hia e wo kwan so mobile sata na me nye momo no okay ya me ba TV so interview na akonfo no hia na mo ye me se e hye wo ho yeah e ba ne sen e na wo start say obo pampers yes and person would ye share wa bra bom deep life experience okay ade ma me share pampers no me catch again say me mbo no dua be ya me nyum eti me yi me hu naked serious e bom paye e catch yakopon say adent na obo me na wa bom me ma pass aseso na me yi utumi hwe e ma ade we e beto mi wakwan yakopon boa me ma me didi ma menwum ede enkokan ti me sorry to say me tun atwi from e bo sa paye no e ma yakopon say onye bebi
Oma masanya de enhu mi. But wa mo girl ni momudua. But wa kasa na bomb pie o to tree from bomb pie sre rade say. O pe say we are because me catch you fame. Because me catch you say member ba. One check sika an be hwe me a. Okay. Obetina ne fie so. Okay. So makasa achire no. E say me ye adwuma. Na embre mu. Okay. Ene ma me ye ko show me nya show be me ko no before the na mada asunda I say me tad asunda I say obi time me fusu me free na me be to for my say atabai. So eba ne say na o started say bo pampers no, is it because of said na o pese we are seeing hu into fame into na ma wo dey start bo pampers no, and I say eba ne say na o started say bo to pampers, and I say na o pese e bia wunya hips e bia hip pad bi na just say eba ne say sa pampers no ehia me because the whole Ghana and I make say the whole world yeah people be Bobo pampers or celebrity I wanna would say ain't no for yeah the two screen so no wa me patch ba dey saying na obo auto pampers. Okay, and me say me yira our system no. Okay. Because I dey am me yira our system they say me life ade ba ko nyama to bi na ma no me wa brabo no. We yira our system nim ti say cocaine bi na say de yen. We say me dey menu first one by. Okay. Azoto ghost time no na menu kam. Okay. And the la ya shibo gaga. Okay. We dey jao omo de sha azoto ghost movie ni mo nti ene ni yi free mu ene azoto ghost na buy but dem dey no me yira our system no and na dey ma me yira our system ni say they wanted my soul me pacho experience no and me ka they wanted my soul. Listen, yeah the time na ye adwuma enti untimi fa ya adwene me di agro na time no nso na on sorry e ba ne sen and na pampers man o started say bo pampers. Yes, I think so. What do mommy? How do mommy kwa jisika drew? Eba ne saying wadaroma because before so be no na ya check ho nsam nyina na ya hu die na opesa wo ye die wo hu eba ne saying e na wo maame wo ye se wo anyu obi afa na kwa jisika drew o do maame na be kwa jisika drew eba ne saying so dia adwi na ba wutirima e ma o de start ball pampers no pampers me ball pampers because of the person the via metia no me fem pie menya fame na ma fo hu say bia say because me it be sunda say my share pampers e dey perform me and pa dom e dey mechi ba ma fanya say me ko patapa show me ko share supporter e wo me be fie no and me say adom tv for the frame no person mo sign me I said no and as adia let me use the yakopon adane die e dey a kire me no mama fen ye de enye adwuma nya pool party show bi me ko share pampers no until from there no me sama for FM but before me di me tunu so etwi won mo afi na isu kakra afi na isu fi me tunu ba kakra sorry o de oto yeah ebusi afọ fa chem o do oto etwi ebo wakasa ohudua na say ebo ho mpa ye say rade nyankopon ema ewunya fame no ena afefiri oruhu say ensuo efiri woto eba na onye sure say that time no asa no why so eager upe fame upe sika upe amiwana na wonim ye ma na wohia onye sure say that time no enko first start fa woto ena ma da I don't quite never because there is no way I will bet in yakasa what they woto etri form meka say wode wotu papa wode wotu echi for ma ba obi dua na ensuo ebe soso afiri wotu de asem we ento asum yete say do maame ka do maame kwaji sikadru eno so enwa asem point of man ka say ma fam me am kwaji sikadru okay eba ne say be ko show ena sikani bi hu me okay ona say the way me perform le ope okay na the way me structure so tie no okay bet me atwe akra e de abam camp okay like it be me accept you see you fine as in camp be Freemason, okay, free, okay. Yeah, it is because you okay, fine. Ati, it was my invite, say member Kumasi. Okay. See me call Kumasi. Sikani your friend is saying. Ache alaji bibi me free. Okay. Yeah. Okay. It me call Kumasi stadium or as Roma here. Your friend bibi one Roma here. Freemason or busy what? It be call. Because na say nipa no papa no your friend papa no papa no was back to Accra. It is Misamichi Accra. One can be idea wo mo deep and me accept here because mama
Be me see the komobi or to me see the training here. I catch him say na me bo bi a 47 na me bo ano. Na me bo out one beto me. Nti who decide said the opesa. Yeah, so bi an bo me. Yeah, so bi an bo me dey make to me aye. Me gas me bo ano. Na omo abonten a omo so omo ya like problem. Nti wo sign by ye papa ne ma wo Freemason man no. Opesa odi ko join Isikadro na wo call back to Kumasi, wo se bra Kumasi, wo so ko wan koto na san back to Accra. E na wo sign call Kumasi. E na ye. Me pa Accra no. E wa ye frɛ. Okay. Omo branch back wa Accra. Okay. So omo e wa him for side. I think circle. Omo branch. But what dem man call, yeah, what dem man call. Freemason for no. Yeah. Omo branch. Salam down was side. E wo circle Salam down was side. Okay, yanko. I want to know that my family na here anko see what. E na ba na say. Omo Jimmy list, like me din e chire me nyama like me. Okay. It around 12 o'clock number family. Okay. It ya bo 11. It ya bo 11 no ka chire me say. Me ba me begina kwa no one. Me fe me ma me. Obi oda makoma so me ma me. Okay. Ni tuma ananatare. Okay. Embra. Okay. It's a one woman because no. Me mama dear me aye mama. Na be di natare call baby. Because before the number say sanya ma wo ko duani na mo besa obi ya na so mo kunu. Okay. It's no na me do me phone. They continue call is na me do me phone. My show me phone be to the next day. Yeah, go for trainer connect. Sang go for trainer 2 no and na ma ye. Ba kun pele free mo. O ma ye, o ma jomo. Iti eno na ma tumi ya de anko nte emem de mu abete e ba san man self ni so o ma me nyama nyaa de e ba fom. Iti bitwo na me so na me so ma chi na obi san say. Eti ni nyina na was starting music na nwum to na na. Okay. But e na wo kasa wo do CD ko ba bia na o mo accept o. Yeah. Okay. Je me am frɛ me eno me bi na me am guys e de na me so. E me say mama be ko be bia na amafo ere esere me di me see the ko be bia so a ye pese tebeji na ka chere say me tu me bu na be bia de e be fine e say mama o na o chere me say mama me ni embre ade e me say mama me ni embre ade o na me ni bread a na ka ba na woti wo na ka wonti wo ana za de te me ka sa chere no me frɛ me nwa ba kokko ketua bi me hwe ba dan wo hwe oni me de me ka no me frɛ me nwa ba kokko ketua bi say already phone so chere no and already e na won say I was about to join Freemason and awkward. Okay. Say be me Jimmy ho. E dia me nwum abo ayarefo. Okay. Because je me ye bia me dwin ayarefo because me name the way people treat ayarefo here the efa. Me pacho so mame. Me san ba osu sisi papa me san ba osu. Shodi bremu kakra na yenko because ye bre no. Yeah. Experiences in life no. Me pacho wadaroma wa wo hwe me. Wo frɛ en say wo person ye be share experience a en fan show trim say wo ba ye be krokro. Ye ni wo be di agro. Me pacho dia to dia wo ni ye be share. Eno na dia woti e kira wo hwe no be sua bibi afiri mu. Me pacho Israel, it is a frey as a ba. What daroma e manenya wa adwene se ye be krokro. Esanse adesua ne yesian. Sorry, brema. De kese yesu na minchi ahwefo a ye hwe sabre be bibia obi ahwe ifi bia nyankopon wo hwira mo. Pampers boy, ani de ma so ho ye. De nyame ase. Nti sorry, say na wo fees o start say wo hwe Pampers no. O start bob Pampers no. Sorry. And some na okan ye no. Me pesa no na me pesa me fan enbisa no. O start bob Pampers na how many years ni? 2018 mo. 2018. Yeah, lockdown mo. Lockdown enye 2020. It was 2020. Natural say o start bob Pampers na 7 years. 7 years mo. Okay. Nti yen hwe 7 pacho wa ni die ma. Pampers na ba ko ye sen. Wede aya sembisa obi na etoma me obi na etoma wo na do ba wo sha ba ko yesen wo de wa sha ba ko yesen me nka kweti I think say Pampers me ha mani nka Pampers mpanifo de na ne boy dem papa 17 it was 15 ebi 20 ebi 30 oh and 35 nti no kware and na ka me se men kasa 35 and na me se men kasa but ade e be ye me ya ne se me koye na manka bi no ya na eden because ade na beba na abrante wa kama awusi so me kama ho na onam ho ye fo anka te ha wo ye fo anka won te ha me won se me kama ho
okay enti wo de wo kasa musu ni obi na si so onya kokoro ntimi nnante nyame aye wadom de ade bakwa ya me de nyame ase ne se Ghana yete sa abate ye hu nkrofo mobo pa ye won nkrofo bi wo ho asebe wo mo kra nim de ani nduru ba bi a wadu no enso o makom anim but shadwen a wo de se wutrim sha adwen a wo ase sika we a wo de onya ko auto pampers ne ma wo no kra no ka kire ne se wonyai ne nkomfa ma wo sika nkasa abre wakobi enti ade na beba bosome nkromu ya wo na maami abra enne wo maami expect se nka wo kodi bibi aba wo se pampers sabi ade ye di uto ana pesa wo mo pampers no na wo to no nya kutukutu ni ehum enwe wo to ana se ade na beba adwen be na beba wo trim to the sense se wo se me bo pampers sa sika no wo betimi dia ye bibi ade na beba brant wa wote ho anyame adom ba bi odo wadu ye won krofo bi wo ho a ye fo mu ndru ba bi a wadu no nso ene obi hwe obi a try angel almost be 10 years nie wontimi medru ha be na wotimi abedru ne se wo bibi eni so de hunu bi wo trim ene se wotie mi na wo betwitwa sa pampers na se sika na onya ko e de ma wo wo de bossa woto ese no kwa na wo gira ho na wo ba bo pampers ene yen a ya wo kura ne esre awrade se awrade ma me banyi na minya pampers to Mame bani nyi na minya pampers to because yenye kura no mpo pampers no ne boye den mayen sodi ebia na papa pampers na obo no ebia na wofo ne maame ne papa ne je ho pampers a woboyi etimi di ko stage producer director bi pacho won show mame utimi di ko stage ekotonyom perform nkofo ani je senia wo ka no wo maame eda wakoma so na ne je ho se obo pampers na na adenti na wo maame ani je ho one say oba tempia epeni ba energy okay the me ya emma manage emma ma real was so twa no or you cool with it wow me a pass what me nya everything for me patch show screen so mama or a pampers man ono na ogina so no at what performing just say enya se o show senia na ni abre ne ho a wakoto empeni for pampers 35 kopo na o ma be so ani je ho obiere se o be so kire se obiere ni gidie wo ho enti se wo kobo pampers no ana wo perform ana wo show bi na bo pampers na enti wo mo ho no hu a o mo nwane o mo yem nsuo o mo collapse dabi daddy won say yen fan say bia yen fan say why mako baby eduro so pese me na eduro for na say me me go eduro so etinya yakopon si yade we na mafo ho a ya kwanche na yakopon de ma me na say papa bremu kakra na sodi because asem we no shadanti ase na say nyankopon betimi atena se amma ne baby akwankyere se papa wo sorry a me ba bo pampers nana daddy asem no ho areho na say esa yesre kakra mame fa me nuan okay enyina ba bi esese wogina sabi wuti mfa mpanifo anim e me ya agro nice one o yiso ne ma mienu bi wo se ne din yira wo system ni mu yeah ene wo bo ni trimpo se wo de pampers ne beba se ne be ya amanfo adwene be san aba so akire wutie ne nkomo a wodi a wo se bra ono wo ba ne nya akasa no okutwi ne to akire wo se nsuo firi ne to ba okay me pese me man ti yas niam mienu ene watu ho anamon one sanso ne firi to banye ne to okotwi ye no one onka no cross yabu ne to agum papa yabu ne to agum here dey yafa ne to okay si emfa woto a wonti meka nche se wakotwi to abodua baako amansuo firi to ba nipa nyam kono na che se papa wo mo a eya wo mo tu sebe mo fa ncha mi wo mo timi twi wo mo to ase ebodua edume ekasi ni nyina no esase ye kohwehwe mu yie na ye kohwe so omo so behia pampers ni bia na papa ono nko na de na etima pie saa okay se metwi meto ase nti ene nsuo firi meto ba onka de omo ho ne nyane kore okay na second se enka wo kokko join Freemason na wan koni nti no wo mu se ne niema Freemason se de wo sika no onka kuokura okomu enye Freemason nice one because Freemason enye saa se omukowuram emma saa abrabona wo ka no there be a different cult bi
and what no ko join ye it won one kasa no wura ne yemamu enuro sem na de wura ne yemamu na sunsum entimi etenum sunsuanso and what the face sa problem no oh answer what da wotimi nya attack as go bi ba be tata no a na bibi awurade ewo bibi e ma ne pa eti no kura wo mu no onka na mwa bia wo ha nipa etimi aboa no because we make us watchu to ase e de aba oba ba akudua nti oh breaking heart na chi wo okay e watimi asori anadwo aha meba wotwi wotoro se awurade nyina so hunu mobo na onfa mpagya wo yetimi twi yeto ase se awurade hu ye mobo da bi ni nyina ne se anu de bompa ye ye ba no ya fatara ambo Debi o me pacho me ba odaro ba so ma papa pacho be ba ho sese uye gay menye bi kura poda na de me wo ye me de no na me ko ye gay de the way an ho ye wo de no me ko ye gay de me nye gay enti die pan de be ba wutirim se debi o ye twi ye to ase e de dome ye ntwi ye to ase emfa njinhira so watimi ana papa me boy bia na me nim bible me papa apostle Thomas osai ma afo ha nko beka I'm a spiritual father papa so wa he wo beka so watimi atwu to ase say rade nyankopon ma menye yie na me twi na say utimi twi how many times in and out twi how many times no mama tmi ankan but about time oh say na me bon fight me bon pa na wie na me wie utwi ekọ soro na wasa twi aba form wo sha wo calculate ya utwi be how many times I meet me entry. By 3-4 times. Oh, baby bisa. Enti sa no me no 3-4 times. Papa, brem na shodi brem na ye ntwa ye ho. How many days? And I dey twi wuto. Oh, da benye days kra. You kra benye day. Okay. Eti sa kakra na dey twi wuto no. And am wonya problem wuto. Oh, na problem say say me nya problem say like a week o. Aha. Okay. Da be enye say enya adi tintin bi o. Enti how many days na wutimi to no so for how many days and how many hours? Obese 2 days bi pe. Enya adi tintin. Enya say bi a be tintin bi a. Enti to no start say so no. Na the Pampers go program still. Yeah. Wow. For how many days? Let me say 2 days bi no. I said, "Odi adwini e dia." Me pa cho so ma me ba.